kecingnya lagi amoi job rem. Kamu senyau juga target tok cispak so ngau pim tok gosuk be cispak so rei hab i kurek citom yok poi kata cispak so. Tadin gedi final rau MQ job ke rem. Nak bentai go job. Ayo pi message dang kurek citom homan ki berugusnya sorong. Henry dang ya kurek citom entok do ke kriket Henry ki wi terwan ki kam le haki mlang sak lang le kam co. Nak bentai go rem le cim ke cing rem yok pim tok man ko ke cingkut. Henry yok man ko kecing sedang yang kecing la luti yang pi wa kecing cak reman ko ka wi ka kendon ko po kecing job menstem an ko wi ta chwa chong nyao engo yok lai wa kitbok kiruyango ya ka sport club yang ko mupliang dang lai seprang hai ki kam gyo ha yo luti ka ni kecing sedang yang pi mkot ko do ni snem Henry ki wi terwan ki snem dang bon ki tim gu chim bentai o man ko wi kecing ker kun ka senong ka thau wat chwa chong sei wi wa kulam le ei wa ka pisa ko mi na ka ni ka jing le ke le ni ka phon ko mi pen am kam ho e ka ei o man ko transparent yo man ko jingger khu ye phi gi nong pulai ha ka chnong ka tha wi woro ko wi ta do ini kiten ku chang ei ko jingger khu gor do ei ko chnong mu pliang ya yong yu muslim go udang roi ko hikam ko pha mto do ko sport Henry hagi mlang sa lang wargari go jai bru yong i woro ko wi wa open pena ba wa ya kan iga tournament da khang ikan ni gasngi si chang ngok personal dream. Yang pilihan Yulpi ini smart. Wadau M, wadau cak select cak state, wadau cak select wadau national level. Dan ngam kuak soal sebun kan pen, kamu news nam. Ke senang kata yang iman ko ketemu, hei pik terkat, hei liang di sport, hei liang di jingit li, kam jo ye pik lok juar buan langwar, belakan rat om langu, hei ki hei kan, hei caj hei nang. Personal dream. Everything you know is in your mind. Dayo also weekend. Thak thi nang. Iku play waro ya mau playang sport club. Kodi ki garon mi tournament ni gisni ta skut ki ga. Yul ti le dampo gisni. Ron so ki ga dampo snem ron so ki ga ni tournament. Kamang success ki yong ki kamang de yo lai ban. Ya I kamu mau damai kriket, ni yo ijing rem ni. Tangi player yang mau damai, tem house ngau player kamang ijing ilek ki wele me job yo igi. Te iku play waro yang player mau damai kriket board, kam tam ye racing, ode ye ga job ini gisni. Te yo tu le mau damai kam ta racing le yo ilek ki so bi chikna. Tante kam tin play chibon.
แต่ขจักอุยอีกลำนาวกัปตัน Dia sebut mahu pelai kenika cricket tournament kenika Janmit sesin ikut play pi ki nong pelai kam ka Mupliang Sport Club. Tok kan kini tok kasin gunung kong peman pi kini tournament ini Medan ka Medan nek keman gu Yusuf ka tournament duduk sedang wa semika lek duduk sedang lek senyawi wa siasuk ke kompelai hanaman gu kusin gunung kong nek kitbok kerang pi kam ka Sport Club yang pi udang yi piu pelai kam kini tournament kenang wa ki players ki wa amsap hagal yang cricket orang yok ke cimenta Navy Port te kitbok kerang pi le ki Mupliang ki players yang ke Mupliang de yoi kam wa de ami ki players yang pi le ku de le ki sejwai de le ki sesulong le te kitbok kerang pi wa yulti wa nai ni cekmat le udang bon ki players ni nak ni gitnong udang yok pi cimenta cerita sulong ni sejwai chơi ki wan tournament kut langi pi le am ki tournament sejwai kerpat pi le cimenta pi kenang wa man le ke jinggarap ya kita kinong pelai jiki tournament tapi ini kitin kejak belasibon